Kubor nakaslem jong unongsan hima. Banjai na pingang kwasyu na Maria pingang long bandu Pidei nong pentengan I jonga La hakashi tong ne hakashi pa Banjai na pingang kwasyu na Maria pingang long bandu Pidei nong pentengan I jonga La hakashi tong ne hakashi pa Kublai pi baro ki pajba ki baju kersan ya ka channel ke jongi unong san hima timantang adon hangne ngadon mentang ne hak pedang bat arngot ki don hangne naka diang jonga pahe mo pahe welbon mensong bar ini di kongkong shirlen kongwa te mentang la yo benwan lang ya kini ki arngot ki teng shot ki puran joko wei ka film kasi ke bansami ocean ke bai ka teng kumno Romeo and Rosie Romeo but Rosie. Romeo and Rosie. Romeo but Rosie. Dengan tip ayu kan jaya tak film Romeo and Rosie. Dia kena ke film kan sami no sian nam. Ha tharai kini ki banai tharai tambai katir tengi patem To. Dia kena ke film kan sami no sian tingi kwa banyak keren bat kini arngot kin batai kan dia Jepang kena ke film ke jongki. Nak liang jongi no san hima ngi kwa ban tip ia ke film Jepang. Ini kerana kong bat i pahe mah. Kong bat i ting shop jongi. Dia pahe itu yang ni lalong kumno kan mesti la dik na em. Haba ka film Jepang kan mi no habi jo cinema. te kumtai kumba piong kam sip jang kala dik shishahi te khamtam baga deru kesen ka banongkong ka baka film janga kan yo banyo kichat apo biju cinema hall te ngada thrang shamo bangan yo ino bangan tip no ikatarik balano bang yo tarik ban release no ini ka film ka bakarteng ka Romeo and Rosie Romeo and Rosie. Rosie hoy Dia pi bata yang ikan dia. Kena ke film naduk meno pi sedang ban shoot bat. Kum lebih payah kena ke film pi bata ikan dia. te aklam poi prakhat bat ngaklam dulu bangan yo akini ka film te kansan ha upanai yung to ngalaklat upanai ro Macam sedang. mencin pertelang haki banai telang tu hi tengayo ya ke phone call na iba lari suchang ti lap ini film la produce dam ihi ka bakar teng karum yunusi ti phone nga ba ong ba pide pa he ong hoi te pilat data pilat por te long ba pinwan ak video ak film ba ngimo ong ngakemen mo te ong tahi tingi yo pa ni simenta Cimta to. Ti kendiat ngila yo banyak keren ban ipahe ba ila dik mah. Kendiat mesem kumno ban i ba kumno ken hoy. Ya ke film jumpi ku ba kan hoy ya kiwe film mah ko baju cinema. Ti ba he dik sebelum kau. Ti menta ngin paino kendiat se iporan jongi. Iporan jongi menta i postili. Ti kam tip dan jai postili mah. Insa ya tu mo yang ipahe. To ngin keli menta. Ti ko ba kan bat pi kam mesem jumpi ka long kumno. Pila saya mi berabor ya ke film Jepang biju cinema. Dia minta kan ke Romeo and Rosie la dik amban yo ino ilde biju cinema. Hoi, ko imo bani ino la dia namar ngako apet ila dia kumno nga akan ke film namar baga compare na kitu ki film ki bang ada ban agru kani kalong pair te kani ka story dia syukwa banyo ila dia kumno namar aslam ju issue mo ila dia takada. Mentale sangat. Asngat. Tembang nai kan labiang kan demo. Ni pasal cu. Dia labiang kat ni. Dia denbok ba pinang lain. Ba pinang la ban film. Dia ya tu lem yang ni kuno pipo ban akan film Romeo and Rosie. Ya tu ya kata ke jehel etik. Oh ya kan ka film Romeo and Rosie te la hakata kasi ngidang syongkai te kapoy ka kon na isa lari suciang ken te ang ba ngi JFE ban kumta kan ka film Romeo and Rosie te ngalah keli ki story kom tu ti labatai ti kadang story belang pas bahati ti yang ang mano beri aktor ma ang pahe ang ta setenat ta ma pahe banang hatu ma ban acting ti setenat ken ti yang to dinang tu laya kendu kom tu ti layu mo to. Ti ngiso tenat ba pi layo ban akan film kan ketika Romeo and Rosie ketika film kebakat no ya pi
Bermi video cinema. Kadi ke film ke balai. Kebanakong Meningkong kadi ke pom, kadin kawan ke jog, din sawansa kadi. Romeo and Rosie mo. Lain lewat. Dia ni syukwa ban kali Romeo and Rosie. Kibajba kisui ita ke poster ne yaitu kana takan Romeo and Rosie. Kai ke jemut Romeo and Rosie pi belakang film. Kajing mo jong kani ke film ite kadi syapang kadi ke love story. Dia syapang jong Romeo baka Rosie. Kajing ya nanti jongki, but kayeng kesam jongki. Romeo di mana, Rosie di mana? Romeo. Faham. Rosie di mana? Rosie di mana? Pimo. Tahu satu nak ma i Rosie bat i Romeo kita nanga. Apa yang jonga i dalam ni ti. Kan utili ki jigrwai ba pila de plat to ka jigrwai ne film Romeo and Rosie. Oh, ngila ada ban pelat ateli ke jingwai kawe di nong pentingan bat kawe piwan pau. Piwan pau. Kan saplat sa kawe sya ban peni ke film tingin saplat ya kawe ke jingwai jong ke film. Oh, kumsa. Ada ban shoot. Ada bersyukur. Ti kita ba kena clean up lah no film jopi kan bino. Ya. Bero-bero la nama la tak sa poster tu mah hante la klilan do la ne. Ya sya. Ya sya. Kan mangarung am tu mah. Ti kata. 나로 umbaga ya shan ya pi jing it bas nuar ni ai chi jalur ki jing et ki banga shan junong happy ko ko chadan manjana phingam kwa shu namarya phingam long bandu phirero pantran ijonga lahakashitam nehakashipa Ti Rosie mene ila batai ba kadai ke sepang ka jing em chong Romeo and Rosie. So batai ken dia. Kai ka jing mut Romeo and Rosie. Kai ka jing senang pat ban ai ha ki pe ba yon pe ni film jopi. Romeo and Rosie kedai bika kerteng kimension bika kerteng aktor aktris te ka kemtagen kajing yayat chong Romeo and Rosie kan hagani ka film kan katalun kayat kalong kumno kaman kumno te bat kader sebentar bat ka kami yang kam semua kajing idai teng ki kun bat ki kimi ki pa kim don su kajing idai kila long laga jong ki kimi ukun kim tip su ukun ulek kai ka ba ulek sabar kemtagen teng ukun ro te ukum sim kabun e kata ka kajing long chu ba bo ilong ba ki long laga jong ba kimi kun te kawan ra kan mo teng kamun sin kawan ra ya kajing jot mo ya kajing jong kamtam ki kun samla te ladang himla ban penyedai perlok kamtam mo bat ki kimi ki pa te kawan ra ke kajing cha ka ba bom su tanat mo ha ki kami yang kamsem Ti ha kan ka film kibun kibreu ki beli film ki kwa ban i jigrwai. Ti ki jigrwai ba pi sutanat dap nang kini ki Romeo and Rosie. kajing ra itu berarti li ka sutanat ka ba kam sutanat ka to bangi pelat hadin mo ka ba kerteng nong pentengen No pentingan. ka kam sutanat Kai ka jing mut no pentingan sebatai yang akan dia. nong pentengen kemud kemtaken hakata kajing ya inti Romeo mo te kemtaken ita irusi kan ilawan ai cintengan yang amo hakajing long marwei hakajing long kenca te hakajing mo perkat irusi iwan ai cintengan yang kan Kada siapa. Pentingan. No pentingan mo. Sakawai ka tu wei jigrwai. kajing ruai to gawe kedai ka piwan pau Piwan pa. piwan pau buat kemud long taken hakajing ya inti jonga kat bang kadang marwei mo kumbong ka badang single mo te den kumta kajing ya jonga kum usamla te ngai kendo iwi te semla te tai te semla pan ite irusi kan te hapadang kata kajing ya dai Romeo Rosie te long kawan wan to kajing syar kan piwan pau te kemud piwan pau kajing jonga kan Kada. Tu ki jing ki ka jigrwai ba pila pelai. Kide hei ki jakai tan na. katu jaka kadai ka piwan pau dai minakong katu kadai syara nikor na kadai syara nikor ho itu jaka ibang ba kasyid kata te ani kacaka kalau itnat mereka kasyid kata hai To. Ti pahe pi tu yang ikan ni kadai ke film ke Penengkong ni kadai ke film bakat no ya pi ba pinmi ha cinema. hoi kadai kasin ka panukong ba kani ka film ka bang ayo ban ak ka ba kerteng ka Romeo and Rosie te ka ban yo kechan kong po bicu cinema hall te ngada rai jurmo ya ublei ba un
taken kumbawa play nga kalakalenti bang yo simenta kan di ka film tengah kremen ba undon kat mo hakatang sngi bangin sedang merilis kan di ka film bon ai ke ber ke par ko ba khia ya baro kinong support jonga ba mo un ai kalat eki bakin yo kalat bakin wan yo chat hapo bijis mahol bakin wan ai cingkersan ini ka film ka bang ak bat Sherlyn kuma pi cu kersan yanga ni kin pi menta nama ba menta pi dan number Rusi dia itu jurwa jong Rusi lah iba ak bat ma marang ba nanjit ongkong pi gum no pi nang kam ja pi gum no pi dan am kajing sebenut ba ila ak no bermarang ba i na pi kalau tahu te laslam ngam ji kendu Sherlyn mangi sa janga iwe mas leb shoot gitu ke film Romeo no si te ngim ju ya kendu shoot satang ke phone call mo pidan si ap chat kladem te kersan gitu ke jingruai ke bami bat marang ba te kumtai te ngata mo ngano nga is kutunar kanya kumbang asngo kumtarai marang ba isngo kumtai tarai mo nga iba full expression mo tarai is kutunar ba Sherlyn kumtai ngarang ngapai kumtai nya ngapai kan tur ke Sherlyn nga nga kumtai ngapat pet mas itu ngara klik lupa si like to setenat ya ke ba pi ai jikersan mah ya tikum to nila yo bani keren bat i Romeo minam ong shupa ya marang keren sepang kan ke film timtangin pai biang pi Rosi ti pahe yong ba ilapet ya to kejura jong pi ban marang ba ti pisa kumno haba bar Romeo Rosi pi ak bot pahe ti mata to kejing ruai nga khamjit ngkom kahit ha pi ak bot marang ba kai kejing per marang ba ban mahe marang ba pa dan jingnya pere re syong hak film Romeo and Rosie kade ka jingwa kade spang ka jing ye longsar mam te lang standard de jong marang bapat long nong kendong ken kam ta ji pere bro ari ngala tre shitom be ye bro ari bangan pen wan ra ya kat ko video man khamjit ngkom pi da ka jan kersa da jan kersa ha atau kan opat ngenpat da ka da kin kong ti hakane ka film Romeo and Rosie ke ki jaka ki ba pilai shot ba kam jangai na social long na ke ki jaka ki ba pi kam stana ba kham jingai te kade sha do sharani kor tang jiruai kan tangkat na bata jingwai ke ki pat ki ba pen kan mau ya pi hawa pi akna film Romeo and Rosie ke ki pat ki ba sotu ba ki ba kin reki sotu ba ki ba kin yam sotu ba ki ba ki kan mau pi ya tu le yang ngitang siketin ne kade kapat ba la de tho pa he din pada wan madiang la i pa he la kradon madiang Yon doy shu tho kai kan oh tang kwa bani no ya ta ka ba shu tho kai kalau gumno de jayu ta jaya atau susi di ngi sutanat ya ta ka khana ka chopi ba isa i no i Romeo i no do we tengiru ko i ta ka jar maraja prathel ka jasha baki labona prathei pada kari kasi jungiru kila jam kita ba da betho kim khen ko de ka jing tho ki no na to ngit kam ba kane ka khana kan nom ja ka klo ka jisna bang pen kun mai kene ke jikran jong apa pi iruzi le ong ba hadan ke pat ke kan mau balin bet ho i no pi te pi pat ke pat ke ba pen sa jikan mau pi ba ke pelong pe ba ro ba ken sakan mau ya ta ka plem pi am pi te ngamlash pi ban klet ngada sa jikan mau sha hero te ada mi da bitho mo te tamang ile dan arngot te ta kan hakaji keren ngawe Sherlyn dong kalau long komedi te ida te do kiti jonga arteli te ipat ida dia ideng temain te hat tu por bangi shoot gitu hadu sau sin san ni shoot gitu mar balai ni club la shu bentek lakam ni kuperkhe mar balai Sherlyn I phone sa katupia nang ta deng sebat temain ipen entertain jangal kan ipen tiang jangal kan te katu si syahai ke bapasaj ke mau nga
Warah do mata menir dang ia call ba Shirlin ta ini pen kemau begitu kan pina kemau pita inga pita buat teman pita putupia katu ka pasaj kemau saya inga. Temen i Shirley ni ong ba alamat diang temen nalor mapi argot ke ki bapi don lang to film Romeo Rosie. Tu film dai usi mata manga madiang te i aktor Shirlin nang ta bat i Lari Suchang nang ta i kong lana i ba kimi chonga te kong bahun bat i dei kimi chong i Shirlin te kum tai tang tai To. Temen tang pen kono kini ke jingkran ke jonga bat pi. Te ke tingkat kinten ke jingkar padi ke ba na marga film manta pada tarik. Tang ba ngin sayo i tarik. Saya tarik auto. Te shikentin kumangan syukran mo te ngan mention syuai kini ke film ni te kajing senang ini ke film kalong ba kajing imhi kalong ke palengkot bat kajing babi ti kalong ke bacalan ti tangkat tai pres ngetu ngam da batai thani ya ka stage di film te shikentin ketin mo syua bangin ya pengkuno kini kajing keren te da kajing surit ngakar pat pibor ki pajba ki baju it ban page mo ya ki film khasi ti andang ilayo ki tarik ban release no apo bicu silma hall shillong tiang kreman ba pinwan ai ki cingkershan kumma phila chu kershan yanga na ka wei ka por shi wei pat ti nganang ye kreman shushur ba pinwan ai cingkershan sai ka film ka ba ka deru ka sigman kong hi ka film chonga ka ban kiu po bicu silma hall ti tang kata ko blai shibun ko blai charmu dan bok pinya don pedang kamet ka bokot ka bakhe krat tengi sekendo pat andang ilayo tip ya ka tarik apo bicu To. Conclusion Romeo and Rosie kumtong le ekran ti pajba kin sayu EP habiju cinema. Ti kitbok EP bu pinachan ang klan ba pidang pun kami ne kasap film kadang mi kisni. Ti kan pajba rong kerpat EP kersan ki dak balik pet ya ka film ki habiju cinema. Ni segdu palot pi hakwe ka por. Ku besipun. blai shibun Cùng ông bố liêu ba cơ soi liyor batlang Bakut kacing em ngin yayat lang Nga iya pinadu kamen sim Kanikin kacing iba donong Cùng ông bố liêu ba cơ soi liyor batlang Sa bakut kacing em ngin yayat lang Nga iya pinadu kamen sim Kanikin kacing iba donong Khadu kat lo kata kacing kacung pia nganga tipat naga pinkela Kikung tim ngaju siang happy Nadu kongan su